Ассаламу алейкум. Мана Қадам ТВ студиясында Мирас программасында яны бір қайтым ұшыршып отырдымыз. Әні бұл Мирас программасы болған екен, біз босыма ұйғырларымыздыңки мирас қаған, аты буымыздан қаған үрпадат әрісім қайдыланы. Яны біз мұшы бірла десем қаталашмаймен Қазақстан Жұмұриетіде, Қазақстан өзіміздің пәйтақтымызды мана мұшу Қадам ТВ студиясында хавалық мақчымыз. Мана бүгін біздіңки Қадам ТВ студиясында бүгін біз Мирас программасында алдымызда нахайты Қазақстан ұйғырлары емес, бүтін дүния ұйғырларға шүнжері хош қада біздің Қазақстандығы шәрлік этномәдени мәркізініңки 30 жыллық чоң мәйірімені нишанламақчымыз. Нишанлаш алдыда тұрттымыз. Шының үшін бір Қазақстандыла, яны десем әрзейдіған, біз Қазақстан ұйғырлары мана 30 жылдың аттық бүтін Қазақстан ұйғырларыны, бүтін ұйғырларымызны біздің алдымызда кеп атқан 30 жыллық мәдениет мәйірім білен тәбіріклеймін. 30 жыл асан іш әмес. 30 жыл бұл аз жыл әмес. Бір балы тұғылып 30 яшқа кірді деген сөз. Шының үшін бұл 30 жылының ішіде неме деген біздің оғланларымыз, ханым қызларымыз мана мұшу 30 жылының ішіде мұшу Қазақстандығы бүтін Қазақстан ұйғырларының мәдениетімізні, үрпадат рәсім қайдыларымызны, сәнетімізні, мағарыпымызны мана бүтін дүнияғы тонытып кеп атқанымызға қали жыл болды. Әні мұшы 30 жылының ішіде о әлемге кеткен өзінің біліміні, өзінің шүнчек мадди, мәневи мұшы немісіні, байлығыны мұшы мәден мәркізіге хавалы қылып, өзінің мұшы 30 жылда біз ұнтығынымыз жоқ. Шу жігіт башыларымыз, шу ханым қызларымыз, алымларымыз, шайырларымыз, не халық әртіслеріміз, неме деген есіл инсанларымыз бұл әлемден өтті. Өзінің бейбаға әмгегіне қойып, бейбаға шүнчелік байлығыны қойып, бізге мирас қалдырып кетті. Шының үшін бүгін Мирас программасы да Қадам ТВ студиясыға бүгін құш кепсіз. Османжан, мана алдымызда шындақ чоң мейрам кеветіпті. Шәрлік ұйғыр этномәден мәркізініңки шәр бойынша 8 нахияда 8 жігіт беші, 8 ханым қызлары, яны 8 қаталашымсам аныла кеңешлері, үнненкен 8 әр бір нахияда ұйғыр мәден мәркізін башқырып атқан жігіт қыз оғланларымыз мұшу мәдениетіне еп кет барды. Сіз ма екінді рәйіс болды дегенні білен халықныңки, лекен 30 жылдың артық давамыда сіз ма халқымызға өз әмгеңіңізіне, өз әқіліңізіне, өзіңіздің барлық мәневи мадди күшіңіз білен сәріп қылып, қызмет кеп атсыз. Шының үшін сіз мұшы нишанның алдыда, мұшы мейрамның алдыда, сіз қандақ мұшы шәрлік мәден мәркізіге қандақ өзіңіздің тілеклері бақин, қандақ 6 айдың аштығы дейме, ерім жыл ашты. Қанчелік 6 айның ішіде қанчелік ішіла болды. Бір тоқтылып өтіп кетсіңіз. Сізге көптің-көп рахмет. Бүгінгі Мирас программасыға тәкілік қылыңылаға. Мен шәрлік мәден мәркізі сайлығынымға сіз дегендек 6 ай етегі оқ қалды, февральда сайлыған болған білен ба? Фақат көп ішлерімізіне біз майдың татып башылдық. Оныңға нем сәбек болғалдары біз аңа яқшы білсілер. Бірінші деді біз ішланы маңғыз үшін документ тарапын тәскілдік, ұстақланы, оланы жөнділеп, өзімізді мака жайыны жайлап, отырдыған жайланы келішкіше қелі уақытлап етті. Әсәсі біздің ішлеріміз майдың татып башылынды. Мен ойлаймын кен, мен өзімнен айты бәқтап есаплаймын кен, мен үшін дейсаңла. Бел өзімнен сайылған болшы білелі, шәрлік мәден мәркізінің құруынаға 30 жыл бойытты. Шыны үшін өзімдегі сайлама программасы да бар, шыны езіп кеткен дейдік. Бір жылық программда ең бірінші біздіңкі вәзепіміз
шәһәрлек мәдән мәркәзенеке 30 жылны чоң дәрежеде нишалап өткізіміз деп белгілеп қойған едік сентябрь айда. Yani Xudayım bir sentabr bulmay kaldı. Yani bizning belirlediğimiz vaqti 12 oktyabr şu 2019 yılı bizniki Alaxı Sultan turvatkan köp Uyg'urlar yaşavatkan Sultan Qo'rg'onniki malisida cho'ng imaratda burungi dom kultura deymiz, DKJ deymiz. Shu yerda biz 12 oktyabrda şu 30 yillik shaharlik madan markaziniki cho'ng bayramda nishonlayapmiz. Şundan birga men o'ylaymanki, shu shaharlik madan markaziniki nishonliq to'yini Uyg'ur shaharlik madan markazida etandan butun bizniki Qozog'iston turadigan Uyg'urlar asosi Olmaotadagi butun dunyodagi Uyg'urlarni shu cho'ng to'y bilan o'zini chin ko'ngildan tabriklashga ruxsat qilinglar. Albatta 30 yil davomida boy Aqtram aytib ketgandek bir oz ko'rdi, bir ko'p ko'rdi. Biroq albatta bir shunaqa his qilsak, albatta bir ondan bal tug'ilsa, shu 30 yoshda o'zi odam bo'ldi, odam deb hisoblanadi. Shu davomida mana bizniki 30 yil madaniyat markazi bizga madaniyat markazi qurilgani mush vaqt mana kelyapti. Men o'ylayman deymanki, shu madaniyat markazining qurilishiga bizniki ustimizda 1989 yili 13 oktyabrda qurilgan ekan. Biz mana shaharlik madaniyat markazini shu 13 oktyabrda yashalyapmiz. Bu madaniyat markazining qurilishiga sabab bo'lgan muhtaram jamiyat, dil talabchilar, hammalar o'zinglar yaxshi bilsizlar. Şunun ustida bizniki hurmatli akalarimiz, hurmatli olimlarimiz, yozuvchilarimiz shuni madaniyat markazi qurganimi, hozir o'ylayapman, shuni his qilyapman. Nima uchun qurilgan desanglar o'zinglar yaxshi bilsizlar. 89 yili Sovet davlati eng taqildigan vaqtlar kelyapti. Shuning uchun bizniki olimlarimiz, shu hurmatli yozuvchilarimiz o'ylab kelajakda bizniki o'z alatan tashkiloti, o'z alatan mamlakat bo'lsa Qozog'istonda bizniki asli bir madaniyat kerak deb o'ylashib, shu mashta shaharlik madaniyat qurilgan ekan. Uni qurishiga ko'p o'ziniki hasini qo'shib, o'zi qo'llab-quvvatlab, bizniki atoqli akademik birdan-bir o'zimizniki olimimiz Xo'jahmad Sadoqasov shunda igdarchilik qilgan ekan. Mana shundan beri mana 30 yil davomida bir shaharlik madaniyat markazi bo'lyapti, kelyapti. Hammamiz saylangan yil shu madaniyat markaziniki shularniki qilayotgan ishlarni, shularga mangan yo'llarni men o'zimdan davomlashtirib kelyapman. Albatta xalq bilan ishlamak nihoyatda ig'ir, qiyin, o'zim tushunmay bilaman. Bu ikkinchidan menga yengillik yeri qaysi desanglar, o'ng'ay yeri bu ishni, bu ovqatni menga birla bunday aytganda yengil emas. Burunta bu ishlar menga kelayotgan. Asosan men xalq ishi bilan 25 yil davomida bu ishlarni, bu ovqatlarni qilyapmiz, o'zinglar yaxshi bilasizlar. Men 25 yil davomida o'z bosh qurish komitetini Tursiy hukumatining nahiyasida mana ishlab kelyapman. Bu bo'lsa bizning ishimiz, shu xalq ishimiz deydi. Bu ish bilan o'qitimiz albatta bizniki nahiyalik madaniyat markazi, shaharlik madaniyat markazi ishlarimiz, o'qitimiz har vaqtda billa yetmagan deydi. Mana hayot umr degan shunday ekan. Keyingi vaqtlarda o'zim shu nahiyada ishlab etib, o'zimniki ishi o'qit bilan burundan o'shirib odamlarga tonish bo'lgan uchun shu sabab bo'lgan bo'lish kerak. Meniki qilayotgan, mang'izayotgan, yurgizayotgan ishlarimni shu Tursiy nahiyasida o'zi yaqin ko'rib, o'zi ko'zi yetib, shu bolalarni birga ishlasam, birga ovqat qilsam deb o'zi taklif qilib, 1 yil, 2 yilning oyida shu ishlar, shu ovqatlar men o'zi tashabbus qilgan uchun men o'zim o'ylanib va ishlarni biladim, bu ishlar qanday ig'irchilikda bo'ldi, qiyinchilikda bo'ldi deb. Albatta keyingi vaqtlarda o'zim ko'rib, o'shirib odamlarniki ishlari ma'lum aytganday, o'zimga suhbatlashib paranglarda menga aytgan paranglari nihoyatda o'zimga asar qildi. U qaysi desanglar, shu 13 yil davomida o'sha odamlarni ishlab, o'ziniki $1 million o'zimga narsa xarjlayman degan o'zim аңтанған. Shu vaqtda men dedim, ey Abdullah, shuncha tishim bilan shuncha xarjlab, shu ishni mang'izmoqsa, ishim ma'lumotda durust bo'lmoqda degan o'zim fikrlarni buni aytgan dedim. Shu xatoliklarni o'zim buni fikr berganda buni nihoyat quloq qildi. U birinchisi qarshima deganim Abdullamniki
biz şehirlik medeniyet merkezi olgan ki bizde Алматыда 8 medeniyet nahiyesi var. Şu Abdullam'daki iş mamığa yeri 8 nahiyaniki bayrıqı bununla işlep atқан işkili nahiye деген. Şunun için bu qandaq işlerin mаңызы керек деген вакытта мен пикир берген dedim. Ошол Абдулламга ең біріншіден шәһәрлік мәдәният мәркәзіне işim үшін ең біріншіден біздіңкі бірден бір қылған işimiz, маңыздан жүрген işimiz әрбір нәхияға беріп, чоң исабат жырлан өткізуіміз керек. Абдуллам, siz допустим азыр агырып алсаңыз ма, допустим siz азыр мени тәклif кылсаңыз, зам болып иштеп бериң, аны окат кылып бериң да, менин көз карашым ушундай. Ол işlerin mаңызы siz o işimiz şəhərlik mədəniyyət mərkəzi mаңмайды, болмайды деп шундый пикирлерин берген дедим. Әнә физанлар билесезләр, hürmetlik тамашабилдар, hürmetlik Мусур җәмгыять, аны вакытында бәк булмап икән. Бу күлдәгә ушырып алдылам ятмай калды. Шуның өчен мен бердән бер әмиядә үзем җылга еләдем, көришкә еләдем, әмиягә итеп кебатма. Оны мени шардины сайлыга ерим юк. Бердән бер маңа Мушу шәһәрлек мәдәният мәркәзгә райыс булышыма бердән бер сәбәп булган Ушуров Абдуллам. Гепиңиз ağzыңызда дұрыс дейсіз. Әнді Абдулламныңки аз чықмады. Bir yerde Абдуллам шунчалык өзінің женini, тән саламатлыгыны мушу тикип өмірінің ақыры чишилди. Әнді оныңға мен гувачи дегенімнің сәбәби biz şu ben aldın 22 yıl şehirlik medeniyet merkezi işleyen bolsam, keyin 10 yıl Cumhuriyet işledim bu. Şu vaxtlarda jığıllaga kelgende ben katnaşattım. Немишке dese ahırda ben Turgan Toxtamov işlep keyin немеге Рахимжан Қасымов өткізген vaqtida ben şu vaqtida keldim. Kelgende rahmetlik Рахимжан Қасымов ile her bir vaqtda 5 nahiyede. 5 nahiyenin jigit başları mensep üçün işlemetti, millet üçün işletti. Jürigini berip, aşu millet üçün mektepleri berip, moşu kayad Uygurlar joylashgan bolsa şu yerda teatr to'g'riliq, moşu gez jurnallarimiz to'g'riliq. Vaqtlarda televideniye Alatav eng açılgan payti. Həmmini muş havalı qılıb, xalq bilə jığıb, toy olsun, nəzir olsun, çıraq olsun, aşılan çıraqlıq ötküzüb. Nemişkidu şu jigit başları şunçilik özümüzün tilini, millet ürpadat, rəsm qaydalarını hürmetləş, izzetləşini bilgə üçün mü, şunçilik qədrini bilgə üçün mü, o jigit başlar dek, hazır işləv atqan jigit başlar nemişkidu zaman özgərgün yox. İnsan özgərdi mi bilmedim. Endi o degenin isimga ağınımның səbəbi ken rahmetlik Rahimjan Qasımov bilen nahaydı köp işledik. Mening isimde Rahimjan rahmetlik Yatqay Yumshaqov ro'y jannati bo'lsin. Aqtirim singlim biz Maksim Gorkiy parkida biz Uyg'ur madaniyat markazi o'tkazaylik dedik. Voy Rahimjan aka, bu alamet bo'ldi gapingiz. Sizningki bir paçxetiniz qayaga o'sib o'tdi, qayaga bası o'rnini topdi. Boshlayli deganimga shu yerda pocherkisi shunda chiroyli. Rahimjon aka shunda xatni yoziblar, akimatga beribdi-ki, akimat qo'l qo'yib beribdi. Qo'yib bergandan keyin xo'shal rahmatlik shunda xo'shal kelib, rahmatlik Rahimjon aka ikimiz parkka bordik. Parkı bağandan keyin Rahimjon aka, bu parkni ishkilan aralab bolamaymiz. Biz siz yana bir qitim berin, planni alayli deganda shuncha chaqanda osh kuni berib akimatdan Maksim Gorkiy parkining planini ekegan. Shu plani bilan biz o'tirib rahmatlik Rahimjon akam bilan har bir yo'liga, har bir shu nahiyani mana buni Medovskiy rayon bo'lsin, bunu Bo'stonlikskiy rayon bo'lsin, bunu har bir rayonga bir yo'lni berganda, haliqi nahiyatga jigit boshlari, xonim qizlari shu har bir dasturxonini dili bilan, jon dili bilan butun Uyg'urning mushunim to'kyapti. Bir yerda kelgan chet elliklar, bu Rahimjon aka rahmatli xo'shal o'tib ketgani shu Maksim Gorkiy parkida Uyg'ur teatri Murat Ahmadiyev Alamatjon konsertini berdi. Artistlarimiz Uyg'urni mushu sayırtib etdi. O kunni butun elchixonlar,
Бүтін Алматыға келген чәтәліклер паркта әр бір нахия кіріп, ұйғырның ненеден еғіз тегіп, таамлардың еғіз тегіп, шүнчілік бір хейлігі паркта бір дослық, бүтін милләтінің бірлігі, бүтін Қазақстан деке яшаватқан милләтлер мұшы айылсывлы көчіп келді. Қанчылы қошалық күллі болған шу вақлада рәмәтлік Абдулла Мошуров шу едіма найты чоң хәсіні қошқан. Шунның денкен мен шу қанчылық 22 жыл ішлеген болсам, шәрлік мәден мәркізіде, шу еді Абдулла Мошуров мәктәп десе, мәктәпке компьютерланды. Қаяғы бамайлы өзінің соғысы білі барады. Қайсы мәйрам қымайлы ең жыл үшін, сәкені марк болсын, 300, 400, 500 гвоздика гүллән әкіліп, әр бір аялығы бірден береді. Әнді Абдулламның ке қаға ішіне әнді етсақ, әнді нәч қайтым журналлағы шықты. Әнді бірден бір, яны өзінің ақыстың қағыны Азия бүгін кезді. Тәңір тағын етчіп, ақырғыча өмірін телевидениен болады. Телевидениен қана қыламе, шу күні телевидениен қошылды. Әнді бұл босыма бір яқтын 90-ын ашты анысы, яны бұның адамгерчілігі. Бұл халыққы болған башқыш көз қаршы, милләт қарғандық, бұл аламет халық үшін қылған болса, айлығыма аламет қарады. Инелерға, мұшы айлысыға. Кечелері мана өздің ағыздың алғандым, ақшам кәш келдім, ақшам мен апамға беріп, бір чинчайны өзім қолым біліп әдім дегенеге мәйеран қалғандым. Ой, немдеген яқшы, анының дуасына ағандық дуа ешқандақ дүнияды жоқ, немдеген яқшы деп, мен пат-пат шықыма өз қолым білен чай өріме, өз қолым білен қараң қажи деп әдім, білгенімше дегенде мен хақлы мәйран қалған. Әнді әдәм біле әдәм ішләш найды қиын. İnsan bile insan tıl tepişine ait kıyın. Şu tıl tepi bir ındaqdaydıke, bir ındaqdaydıke, şundaq bosuma Uyghur Medeniyet Merkezi'ni, şehirlik Medeniyet Merkezi'ni 30 yılga ip geldi. Mana hazır siz kelgen şehirlik Medeniyet Merkezi'nin reisi olup 6 ay işlegen bolsunuz, Abdullah Moşoruk'uma 6 ay toşuptu. Yatkayri yumşak öpüröy cenneti bolsun. Abdullah her bir Uyghur күн өткәзгәндә қандақ сорын өткәзмісін бүтін Алматыдагы һәммә милләтне жығады. Һәр бір ассамблейнеке, һәр бір Қазақстанда 150-130 дейміз атық милләтләрнең рәисләргә телефон қып чықмағыча ұқылмады. Әтсіге ашулаға, әр біріге алайттан, сән қараңа, сіз күтвилаңа, отағызыңыла деп, шончилік мемаланы күткізіп, ұйғырланың тоғырлық өзі, тамақлары тоғырлық түшендіріп, ашындақ мемаланы біздің ұйғырның, Қазақстан ұйғырларының қанчилік мемандыз, қанчилік көңлік кәң, дәстіқіні кәң, қанчилік яқшы яшаватқаныны әшеді нем қып береді. Әнді десек, нағайты көп рас Абдулла Мошоровның қаған, халқымызға қаған әмгегені Алла Тағаладың илайым. Ятқа ер юмшақ өрой жәннәті оп, яшымған яшыларыны балыр яшысын. Мана қызы азыр газетіне еп кет барды. Шүнчілік дадамның ки чырғы өчілмісін дедім. Дадамның басқа елі үзіліп қамысын дедім. Әқтірмәді мән мұшы гезетіне қанчылық өсі мән нем қылма ақырғача. Әнді телевидениен қарсақ таңырттағы ішлейді бір күні, Құдайым бұрса, маны Османжан білән біз гәплешіп, Құдайым бұрса таңырттағым ішлап қала, деп мұшы өзің үміттен айты чоң екенлігіні көріп, мен қошал болдым. Илахим Қазақстанымыздың асымын очық olsun. Құдайым ішқылып қатыр жәмшілік болсын. Мұшы Қазақстан ұйғырларға, мана мұшы Қазақстанда өзіміздің яшап атқан, мұшы Қазақстанымызда бұрын 68 мәктебіміз, 62 мәктебіміз ба.
Cumhuriyetlik Мәдән Мәркезіге мана әнді 15 жыл тошмады, шәһәрлік Мәдән Мәркезі 30 жыл. Бұл 30 жылның ішінде мана hazır неме деген есіл Мурат Ахмадиев бізніңке театрны нағайты яқшы ремонт қылатыды, бүтішінің алдыда мана бүттіғі деймі. Мана біздің ұйғыр авазы гезеттерімізде түрлік яш шайырларымыз, яш қызла баланың шейірлерін оқығанда, біздің Азия бүгінде шыққан тарих вамы қанчелік есіл шықпатыды, ашу хөжетлі білен шүнчелік мақаланы оқығанда, біздің Қазақстан ұйғырларымыз, емдеге яқшы, қатыржан бұп қалды ке әдемчу, Құдайым ішқыл тілтәгіміз сүндейміз. Шының үшін, мана бізніңке мен мақтансам мақтанғым келді. Шәһәрлік Мәдән Мәркезініңке 89 жылы ичілған чағда бірінші сыныпланы рус мәктәплерінің ерінде қанша горный гиганта Bundan Türk Sırp nahiyesinde Aysam Yusupova, горный гиганта Искандерова деймі, Gülnaz. Ondan bizningki рабочий поселкада 109'da мен ашта қылып Рус мәктәпнің елlerinde Uyghur мәктәплері сыныптарын аштым. Ияге китап, bütün parta, bütün bizningki Ahmetcan Kaşardиновларныңки жан ділі білен, әмімізге Герсау Бакировичның bütün әміміз көз қарышы. Ondan bizningki ne insanlarımız muşu aşılanınki maddi, manevi yardım bilen biz şu məktəblərini рабочий поселка deyimiz işçiler məclisində 10 yılca saxlap tuduk. Ken məktəb nəhayəti konarab ketken üçün buzumuz dep onu buzup hazır başqını saldı. Lekin qançalik balalarımız Uyghur tilida bilim elip, Uyghur tilida şeir okup, şu ağlada Alatau programımızda muşu balla çıqqanda bizning xalqimiz nem degen yaxshi, biz qandaq bakarvan yaşaymiz deb özlerinki minnetdarlığını bildigen. Endi biz Xudayim bursa mana aldığımızda 12 числа 30 yıllıkka muşu meyramga nahiyelerden katnışıdığı deymene, her bir milletten keldiği deymen. Siz kecha kunda ishlavatsiz, anlavatımız, ilahim chiroyli ötsün, yaxshi ötsün, ilahim şəhərlik Мәдән Mərkezi 30 yıl emas, 60 yıl, 100 yıllığını, 150 yıllığını kılaylı ilahim. Şununla sizge her kaçan kolunuzu kol, putunuzu put bulduğun akıllık, danışman, milletim, bunu milletimken bu, milletim için hizmet kılay degen jigit başla sizge kolunuzu kol, putunuzu put bolsun, yardım bolsun. İş kılıp aşındaq insanlarımız, yaxşı insanlarımız köp nahayeti. Şu yaxşı akıllık, yaxşı insanlarımız ba üçün bizinki həminimimiz ba. İlahim mən qat şükürü. Şunun üçün şəhərlik Мәдән Mərkeziге əndi utuqlar tiləyimiz. Birinciden sizge tən salamiyetçilik, səvirlik, əndi səvirlik deyimizge, nemişke deyse, her türlük adam bil işlemek nayt kıyın. Özünüz mü görüvatsız. Bir adamның əndi xalqımız yaxşı üçün, xalqımızga min bir rahmet. Aşula bir tenge amay kecha gündüz özünün yançıgıdan yol karatılap, özününki maaşıdan sarf kılıp işletip koydu. Her bir nayede halkımız vay mındağıl desek töküydü. Nemişke milletimiz bizning beka Uyghur emas, uygun bir-birimiz bir iş kılmasak men nem kılay, mening de nem yardam degen insanlarımızın aydı köp. Xudayim bursa aldığımızdaki muşu toy, Қазақстан Uygurlarını aldığımızdaki muşu toyunu çıraylık, alamet isil ötketsek, muşu isil Koziyev Dilmurad deyimiz, Ahmetcan Şardinov, aşındaq insanlarımız bizim muşu işlerinin beşi tuğan. Ahmetcan Akam kığa işlerden muşu itipesem tan etip getidir. Ahmetcan Akam degen o bir ak köngül şundaq tüz, özünün təri bilen, əmgigi bilen, məktəbdən tatıb, institutça yaxşı okup, kızıl diplom pütürüp, özü aşı zavodunu kurup, aşı əmgigi bilen halal pul tepip, mana muşunçilik işlavatlanıға biz şundaq qoşab. Mana muşu şundaq çıraylık toyunun aldıda, mən Osmancan sizge, sizin xalqımızı kütüp atqandı.
келечек мушу шәһәрлек мәдән мәркәзинең ишләре дә келечекте кандай булды. Мушу җигит башла Endi biz burundan dettik, 2 yılda özgertimiz. 2 yıl işlesin, başka işlesin. Bunlar işlep kevatız, işlep kevatız. Hazır koydunlar mı? Ya kandak buldu. Keleceğe kandak. Aşı burunki, hazır mana 30 yılın aldıda burun işlevatkan jigit başları hemmimiz gözümüzde ekranda ötüp atıdı. Şular qarap kandak keleceğe kandak buldu. Şunun bir toxtalsınız. Endi bu savolga ko'p rahmat. Aqtarim. Bu savolni hamsi kutib o'tirganda bizniki teletomosha hurmatli muhtaram jamoatlar. Albatta 30 yil bu tayyorlik qilish nihoyat edir, nihoyat qiyin hozirgi vaqtida. Qiyin qaysi taraf desangiz, davlat tarafdan qiyin. O'zimniki shu saylaganda beri eng birinchi parallelda o'zimniki fikri e'tiqodimda menada pul yo'q, menada firma yo'q. Meniki albatta şəhərlik mədən mərkəzindəki göz qarışım etməyişim fəqətlə özümüzə bağlıq deb özüm paralelin əzəldir aytqan dedim. O nimdən bağlıq eng birinchidən özümdəki paralelin əzəldirə dəydiğən etdiğən müşkəmçi davatıma eng birinchidən biz xalqdan pul so'ragan o'rinda özümüzün işimizni o'qitimizni ko'rsatimiz kerak. Eng birinchi shu ishlarni shu ovqatlarni biz mang'izyapmiz, yurgizyapmiz. Shu 6 oyning davomida shu şəhərlik mədən mərkəzi qanday ishlar, qanday ovqatlarni qilayotgan bo'lsa birini tashlamay shuni davomlashib elib kelyapmiz. Har qanday shaharning bo'lsin, mayli respublika bo'lsin, mayli nahiyalarning bo'lsin, har qanday buyumlarda biz aralashib kelyapmiz. Qo'yiq aralashib. Uning ustiga nurg'un cho'ng konferensiyalarni o'tkazyapmiz. Endi meniki faxrlangan xo'jalik bo'ldigan yerim Şəhərlik mədən mərkəzi. Biz Alloh yaxshi bilsa, shu birinchi saylagan saylamda bizniki 50 kishgadan prolein azallar bo'lgan. Shu yerda ne hurmatli aqlarim bor, shu aqlarlar ishlayapmiz. U kimlar desanglar, bizniki ataqlıq yazımcı Ahmet Aşeri, bizniki senator ishkidir, proleynimde senator bo'lgan Mars Batalov. Onun üstüge yaxshi bilsizlar bizniki mana Alımcan Tilvaldi, bizniki doktor Navul professorlarimiz. Shunday aqlarimiz, illarimiz ko'p. Nurg'un hepsi aytsak onu vaqt tugmaydi. Biroq har holda bizniki sport tarafdan bo'lmani o'zinglar yaxshi bilsizlar. Mahmud Iskandarov degan vitse-prezident bizniki gimnastikadan shu Qozog'istonda o'zining ato'y obro'yi bor. Nurg'un o'ziniki shogirdlarini tayinlagan. Shu yaqinda Xudoyim bo'lsa, shu keyingi olimpiadaga o'ziniki umidi bor. Hozir bir 2 bolalarni Uyg'urlarni tayinlayotdi. Bizning ta'limimizga shu bolalarni o'tib qolsa, olimpiada kirib qolsa, nihoyat cho'ng bir qutuqlar bo'ldi degan ekan. Uning ustiga mana 30 yillik to'yga biz qanday ishlarni, qanday ovqatlarni qilamiz deb mana 2-3 oy burunda shuni boshlayapmiz. O'zingizlar yaxshi bilsizlar, har qanday bir to'y bo'lsa, uyda bir buyum bo'lsa, 1 yil oylik tayyorlik qildik. Bu degan Şəhərlik mədən mərkəzindəki 30 yillik to'yi. Shuning uchun biz cho'ng bir vazifamizni bo'yniga olib, cho'ng daraja yetkazaylik deb shuni hozir yo'lni tutib, shu ishlarni mang'izyapmiz. Shu ishlar hamma amalga oshyapti. Meniki bir yaxshi xursand bo'ldim yerim. Chiqib hech kim qarshi emas, bag'ayalarda hammasi qo'llab quvvatlayapti. Eng birinchidan ko'p rahmatni aytishimiz kerak Murat Ahmadiyevga, eng birinchi parallelda kelib biz Uyg'ur teatri birdan-bir ishlarni yaxlaymiz, qo'llaymiz deb o'ziniki mana ssenariysini, o'ziniki vedущийларni 1,5 soat, 1 soat konsertni programmasini o'zining bo'yinda elib shunday yordamlarni qilyapti. Uning ustiga biz endi kichkina yenglik bo'lsin deb, shu 30 yillik bayramida biz butun yigit boshlarni 8 nahiyanikini hammasini yig'ib o'zimiz fikr bergan vaqtda shunday fikr berdikkan eng birinchidan bu 30 yillik o'ng'ay vaqtlarda kamida o'z sovet vaqtida tag'ilib, o'z mamlakat bo'lgandan beri nurg'un yengliklar, nurg'un utuqlar bo'ldi. Bizning ham mana 30 yil davomida biz qanday utuqlar yedi, qanday yengliklar bo'ldi. Nima uchun desanglar, 30 yillik hozir madaniyat markazini bir Uyg'urlar o'tmaydi. Biz o'zinglar yaxshi bilsizlar, biz shaharlik bizniki cho'ng megapolis deymiz. Bu yerda 38 boshqa millatlar madaniyat markazlari bor. Shularni hammasini taklif qilyapmiz. Shular hammasi boshqa 38 millatlar hammasi keldi. Shular hammasi ko'rdi. Ular kelgandan keyin qanday yengilliklar bu Uyg'urlar 30 yil davomida nima ko'rsa, nima bo'ldi degan bilan shunlar biz kelishib, hammamiz birga bir davomida kelib, aqlashib, hozir har bir malla, har bir yurt o'ziniki stendlarni qilyapti. O nimasi u bizniki men bergan fikrni har bir mallimizda o'zimizning yurtimizda masalan bizniki 8 nahiya bor, 8 cho'ng yigit bor. Cho'ng yigit beshi har bir nahiyada
әрбір чоң кичик мәліге бөлінді. Мәселен, біздің Турсип нахиясында 14 кичик мәлі бар. Жетісу нахиясында 16 мәлі бар. Мына чоң ұйғыр тұрып атқан елер десек, мәселен, Заря Востокта 9 кичик мәлі бар. Горный Гиганты бар 8. Азыр мен өзім ойланған, Наурыз нахиясы бізді қетіліп, азыр үйеді 14 кичик мәлі бар екен. Шының үшін біздің кәмді ойымыз, шәрлік мәдән мәркізі 8 нахия енімізді болған екен, ең бірінші ойымыз халықны әшу нахияларды ішлеп атқан халықны етінің намын көзсіз әшек келген мемалаға. Шunu şu fikirden hazır her bir nahiyadaki мәлімәләдіке өзінеке şu мәлді өзінің әмгені şu халыққа өзінің әсіні қошқан ярдам қылған мәдәни мәркізге жігіт башлардан чоң ішларны оқатларға қолап қуатлап атқан şu мәлдіке қанша адам болса ішларны сөретлерін еліп şu фондамонтаж қуатылды. Құдай болса şu 30 жылдық тойда şu фондамонтажын әмімізіне şu декішінің айлығы қойымыз. Менің ойласам, где-то бір 30 талча şu фондамонтаж болды. Оның үстіге біз азыр яны шығарып атымыз. Қазір сөретлер найты иғыр қиынке, сонда қосыма сөретлерін еліп, біз атағылық yazғычыларымызны фотомонтаж қуатымыз. Алымларымызны фотомонтаж қуатымыз. Қазір жаңа яқшы білсілер, біздің аятта олар ешкім қамды, сонда қосыма ұшыларын әсілеп, şu fotomontajla әшәді көздім. Yaxşı oldu bunu hayır. Şunun için ikinciden Şəhərlik Mədəni Mərkəzində birincide biz 28 sentyabrda qılımız degan edik. Şunda dünyaqiyatın çoğ mimarlarını çağırıp, şöyle özümüzdeki program etqanda ular fikir berip, şunçalik 30 yıllık çoğ davamda ötküzüp yani kichikina bolsa bir kino көзөтмөсөңлөр болмайды деп пикир берип, шуну уйкы biz созаттык. Биздин ойломастан 12-октябрь созган дедик. Ошо 30 жылдын өткүзүбүздө. Keyin tarixlarni o'qib, gazetlarni o'qisak, shu oказывается 89-yili 13-oktyabrda Şəhərlik Mədəni Mərkəzi qurilgan deb edik. Gördünüzmü? Hamısı bir-biriga durus kelib atqan. Durus. Bunun üstüge mana hozir cho'ng bir film chiqarib atamiz. Mana Adiljon inimiz yaqt emasdan bizga qo'llab quvvatlab yordam qilib, bular bilan bir hafta u yoq mengib, mana shu paytda paylanib, mana rafiqasiga Sadaqa Xo'jaqbek akam sadaqasi omag'adagi cho'ng rahmatini aytma. Nima uchun desanglar, mana butun arxivlar shu baqa vaqtda mana Adiljon biz hayron qoldik mana ko'rib. U arxivda topamadik unda arxivlarni yerda. Butun hammasi bo'lgan mana. Ana ayol bo'lsa ashtaq bo'lish kerak mana. Xo'jaqbek akam sadaqasiniki shu ba amgini aytib qanday bo'lgani shu onamiz shu ayol ashtaq chiqarib amgini ko'rsa. Uni ustida mana Turg'an To'xtamov akamiz birinchi biz Madan markazining raisi bo'ldi deymiz. Buning rafi qismi ayollar risalatidan mana nayti cho'ng darajada biz qarshilib, o'ziniki qog'ozlarini, arxivlarini berib, mana men o'ylayman deymanki bir 10-15 minutda shu cho'ng bir kino ko'rsatgan bo'ldi. Bu bo'lsa, jatdan kelgan me'morlarga nayti bir yangilik, nayti bir Uyg'ur xalqida mana 30 yil davomida mana shu o'qituvchilar yetdi degan men o'ylaymanki shu biz obro'yini alaylik degan. Meniki bu quvvatga o'qitim ishimiz, bu biz hozir quvvatga emas. Shu oilamizda ishlagan, hozir hayotdan ketgan, hayotda yo'q, shularni eslatma qilib, shu ishlarni shu ovqatlarni qildim. Nima uchun? Bizning kelajakda bizniki o'tgani iziq olmasang, kelajagimiz yo'q deydi u. Albatta biz kelajakda avlodlarimizga narsalarimizni ko'rsatishimiz kerak, shular shu ulgu bo'lish kerak. Suratlarni ko'rib tushirib olsa, voy buvamlar mana ishlasa, mana amgak qo'ldiga yaxshi ishlasak, yaxshi melda xalq ishlasak, xalq mana bag'alaydi, amgak qildi deb shu tarafdan biz yoshlarga tarbiya berish tarafini shu ovqatlashlarni ma'qul ko'ramiz. Buning ustiga Şəhərlik Mədəni Mərkəzi o'zinglar yaxshi bilsa, bizning birda shaharning emas, butun Qozog'istonniki, Uyg'urlarniki, shuning uchun butun hammaga biz taklif qildik, hammaga biz qog'ozlarni aytdik. Hozir hammadan xabarlar kelyapti, kelmizda deyapti. Mayaq Yarkat, Mayaq Uyg'ur rayon, Mayaq Astana, Mayaq Jambul, Chimkent ham tarafdan delegatsiya bo'lib kelmizda deyapti. Buning biz nayt xursand, buning nayt cho'ng ko'p tayyorlik qilyapmiz. Shuning bilan foydalanib, shu 30 yillik shu ishlarga, shu ovqatlarga, me'morga, o'zimizga правление a'zolariga, ko'pincha yigit boshlarga, xonim qizlarga bizga qo'ldan qo'l qilib, shularga yordam qilayotgan men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men albatta o'ylaymanki, hamma tushundi, bildi, bu nima uchun qilyapmiz, nima uchun bu ishlar bo'lyapti. Albatta bizniki kelajagimiz, avlodlarimiz bu Qozog'iston turayotgan ekan bizga, Uyg'ur xalqiga cho'ng shariat berayotgan ekan,
Başka hiç memleket yok, özümüzün vətənimizde yok. Biz sağlak kılış emez, şulan davuluşturuşka. Şulan davuluşturuş bizi kim davuluşturdu? Bizniki kendiki elletler, şunun bizniki ballarımız. Elbette hazır bağ kıyınçılıklar. Bizniki hazır köpüncesi ballarımız, neverimiz, ana til bilmedi o. Mekteplerimiz toplamaydı. Ben öğrenme demekin o tarafın şerifmeden emez. Göz karşı yaxşı, şu işler taraftan şu taraflarına çoğun işlerini mangız batmaz. Elbette bizniki çoğun şerifmeden kömünü böldüğün esası bizniki məlumələrdə jigitmişlər. Əsas çoğun vəzifə şuladı bağalar. Dürüst Endi deyilsin. artırım özünüz yaxşı bilsiniz, jigit başladığımız bizniki Uyğur xalqıda ondaq institut jigitmişi yox başqa millətlərdə. İkinçiden az jigit başlaq nəyət yenik boldu işlərdə onlar çoğun dərəcəyə getdi. O kim yetkizdi deysanlar, özünlər yaxşı bilsə bizniki Əhmədcan Şardiyenov 9 yıl davamısa Cümhuriyet Mədən Mərkəzi işləb şu institut jigitmişini özüneki yenik aldı, əkeldi. Yani ikinci bir Əhməd Şəkəm Toğrul yaxşı paranı qoşumuz gerek. Cümhuriyet Mədən Mərkəzi bana 15 yıl boldu davatımız. Onun üstüde en büyüğü tuğan, o bizi hiç vakit unutmaşımız gerek. Bana mərhum болып ketken Turgan Rozaqonov, Dilmurat Көзеев, Əhmədcan Şardiyev şu Cümhuriyet Mədən Mərkəzini başlayan deydi. Bana şunu başlap Cümhuriyet Mərkəzi burunlar regionalin deydi. Az Cümhuriyet Mərkəzi bulup bizning Cümhuriyet Mərkəzi bunu hükümet donduğan, hükümet bildiğen şundak mərkəzге aylandı. Endi bizniki Şəhərlik Mədən Mərkəziniki көз qarşı nurgun suallar boğatıdı. Üyadıma. Meniki көз qarşı özümniki şu programda sayılğandım, etip ketken deydim. Biz özümüzniki geleceği buluş için biz her vakta pələmpə buluşumuz gerek. Üstümüzde Cümhuriyet Mədən Mərkəzi buluş gerek. Şunu yenide başka mədən mərkəzlər buluş gerek. Ben əmiyeti qaytlayma, yani qaytlığım kelidi o. Ben endi qay vaqtda ben özüm bilmeyme. Yani çüyenmeslik yani bu vaxtıda o. Endi ben oylama demek ki, özü keldi, özünün mezgili keldi, vakti keldi o. Bırak Almuti Şəhərlik Mədən Mərkəzi, meniki özümniki oyu fikri, hem anlap gelənlər bilirlər. Ben bağ şehrdeki bağ təşkilatlardan həmisini qabul qılatma, işlab atma, yenini çaqırab atma. Nima üçün deysanlar, qandaq təşkilat olsunma, 3 adam olsunma, 10 adam olsunma, kiçikcene özünün əsini qoşsa, kiçikcene özünün hərəkətini qılsa, kiçikcene işini mangılsa, şu paydalıq yuqurumuzga yetsə, biz ularni qo'llab quvvatlaymiz. Şu təşkilatlar arqali nurg'un mana kerak vaqtida biz ishlarni ovqatlarni mang'izmiz, sport tarafdan. Mana yaqin arada bizning Sultonqo'rg'on mahallamizda jigit boshları uyushtirib, bizning правление arqali uyushtirib, cho'ng futbol turniri o'tkazdik. Uni o'tda bir Oktyabr Abulazov degan, endi bir prosta o'zi chiqqan trener. Keyingi vaqtida bir 40 yoshda o'zi shu hunarni o'rganib, onun uyuqi ölüp ketkiçe 20 yıl davamında ballarını terbiye tekvanda degan şunu öğretken. Şu mahallemga hatta bir çoğun turnir ötkazdık. Bu diyor şundaq yaxşı olmalı. Ayellerini çağırıp, soğlarını berip, çiğlarını berip, şundaq hoşal olup ketdi mana. Biz endi televizyon yok, hiç kim köstemey kaldık. Gezler çıktı boldu. Onun üstüge endi mana çoğun bir turnirini teşebbüs kılıp Zarya Vostokniki Ablikim degan balni yaxshi bilsizlar. Bizning Cumhuriyet Mədən Mərkəzi şəhərlikdə işləgan. Şu balni təşəbbüslər hozir çoğun turnir bilyardın Turgan Rozaqonovga atab çoğun turnir. Şunu başlap qo'ydik. Şunu Xudoyim bursa, o'sha dekabrniki 16-simi shu meniki bizniki Qozog'istonniki bo'lgan kuniga shuni final shu yerda bo'g'inib o'tdi. Ana onun ustiga nurg'un mana yaqinlarda bizlar yaxshi bilsizlar, bir Avizov nahiyasida Drujba mahallasida tashlanib ketgan, ya'ni shu bolalar bir qilib Azat yangi saylangan yigitbashi shu xalq jutniki qo'llab-quvvatlash bilan tashlab o'tgan, ya'ni stadion qilib cho'ng bir turnir stadion o'tkazdi. Ashtaq ishlar nurg'un ishlarni yengib o'tdi. Bizning Turchib nahiyasida yangi hayotdaymiz, burungi Naxallikdaymiz. Mana Rahimjon Jigitbesh bo'lib, yana bir tashlanib ketgan yerlarni o'zimni yengib bularni amalga oshirib, hozir cho'ng bir stadion taraf olib shuni kelyapti. Endi shunday ishlar nurg'un. Endi meniki yoqtirib bir hayron qoldigan yerim, albatta biz Jigitbesh'daymiz. Jigitbesh o'z maligini qo'yib berdik. Albatta bizniki endi meniki o'yin bo'yicha Şəhərlik Mədən Mərkəzi şu ishlarni mang'izali davatimiz, hozir o'zimizga har qanday bo'limlar bor. Biroq bizda jigit boshladaymiz, uning bo'limi yo'q. Endi meniki o'yin fikrim Ashtaq Məli Jigitbesh bo'lsin, Məli xonim bu qizim bo'lsin, Məli
Şehirlik Meden Merkezi'ndeki nahiyedeki şöbülері olsun. Yani nurgun işlerimizin mağmaydığı yerleri, nurgun yerler tosalık vatqaylar. Şu yerde sayılgan adamlarımız layıkla yok. Kayvaqlarda ben her yerde qaytlayman demekin. Medeniyet merkeziga şöbesi olsun, meyli qanday filial olsun, özünki medeniyet adamga sayılış bo'lishi kerak. Zаңны bildigan, özümüz urf-odatni bildigan, özünün ichki so'zini xalqqa yetkazadigan shunaqli yigit-boshlar, xonim-qizlar bo'lishi kerak. Dұрыс дейсіз, гепіңіз ağzыңызда, мұны гепіңізге мен қосыламын. Әрбір мәліде халық hürmet қылдыған, халық ашын ақысты маңыдыған, халық izzet hürmet қылған инсанны сайлыса, o мәліде тәртіпім бар, үрп-адат, рәсім қайдым бар. Әгер ияге bir vay onun pulu var, anca bile koyaylı degen bilen o ürp-adatını bilmese, halkını cem kılışını bilmese, iyadi bir hiç qanday iş mağmaydı deb oylayman. Nimişke dese, hazır toy mu var, musibet mi var? Jigit beş bilen hanım kız her bir nahiyede birinci ahval sorap kırdıgan təziye bildirip birinci nemen var? Nemen qandak uzutsa, kolunda var mı, yok mu? Tuqaların qandaq hemmini sonra bilip anskin aşu jut bilen ötkizemdi. Yapmasa aşu qançilik pulu yok olsa toqtan gaybir mellerde mehaqlı merin qaldı. Eğer aşunun jigit başları sorap aşunun kichkine yetmey vatqan bolsa aşu uzutuş 3 nazirlerini aşu jigit başlar özleri hal qıp özleri uzutudu. Bu degen nahayet çoğun yardımdı. Onun için toy işleri olsun. Hele hazır nahayet toylama niyakıp gitti. Endi bunu miras programısı da biz ürp-adat, resim kaydı, doğruluk deyimiz dedik. Endi ulağı alaytan toqtab öttümüz. Xudayın birisi Şehirlik Meden Merkezi'nin hanım kızlar reisi Roza Abubekri, yani Analar Kengişliğinin reisi, sizin orunbasarınız Mahinur, şularını çakırıp Xudayın birisi hemimiz bir yerden gepleşip şu yerde ürp-adat, resim kaydılar, doğruluk bir narsalarni köstüp, aşını cemiyet cem kılmışsak, bu bizninki hazır jutqı arlaşmağan aileler şula buzvatıdı. Jutqı kirmegen, vay kerek emas mağa jut, vay kerek emas mağa mele degen gaybir insanlarımız aşula buzvatıdı desem hatalaşmayım. Nemişke dese, bir insan öy alsa, birinci öyünü emas, jut bamke, jut qandaqke degen insanlar ata kögen, ata-anаны kögen, ata-ananın yolu bilen mangan, şu miras bilen mangan Uygurlarımız şundaq soraydı. Yaq, jut kerek emas mağa öyle dep öyle vatqan jutqa kirmegenler bizde naydı köp. Nemişkesi her bir melde 120 aile Uygur tutsa, bunda qarsınız iyade 200-300 Uygur. Nemişke ala biz jut kerek emas. Şula nemişke de özümüzün tilini, ürp-adat, resim qaydısını izzet hürmet qılmagan aile dep hesaplayman. Nemişke dese her milletni Allah Taala yarattı, özünün tili, özünün ürp-adat, resim kaydı hem nimsibli yarattı. Şunun için bizninki jigit başla medeni merkezleri, muşu hanım kızlar reisleri nem için nemişke iyadi millet var. Şunun için mana muşu bosuma bizning Uygurladılar, şu jigit başlar, şu kol vardı. Gepiniz naydı durs oldu. Bilimi var jigit baş, o yaxşı ip ketidi. Eğer bilim bolmasa, o bilim degen o diplomla emas, ata bobuning bilimi. Aşı tegini hürmet qilish, izzat qilish, tilini hürmet qilish, urf-odatni hürmet qilish. Amma men har qachon deyman, bilimi yo'q uyda, masalan, ana bilimli bo'lish kerak. Ananing bilim bo'lsa, balları bilimli oldu. Uyda tartib bor. Nemişke dese uyni cennet beş qilgan analar. Erkiş degen öyninki bir nuri, baxti. Şunun için şunun yolunu bildigan, uydaki dadı bile dadınınki bosuma hürmetini kötürdigan ana ballarga çöndürüp. Dadan nemdeydi ki? Dadan kesi nemdeydi ki? Dadanға eğitimen degen bir sözden çöçügen bala, bunu uyda tertip bakke degen deyiş gerek.
O uyda endi ana terbiyeli anı var deb düşünsek oldu. Endi nahayeti yaxshi bunu davatkan sözleriniz montaj deysiz. Nemi degan yaxshi emgak qilib bir adam o'zi mening rasmim osmabsizlar emas. Oy men kichkina ish qilsam uni rasmimni esibdi. U bir to'g'i so'yganda xo'shallik. Nemishga u bir hurmat, izzat, adamni tuqqanlarga berib, aralashib, voy ahvoling qanday deb so'ragan siri mehr muhabbet o'sidi. Agar uningga bormasa, aralashmasa, ahvol so'ramasa, tuqqanmi yotlashadi, yot tuqqan bo'lib ketadi deydi. Shuning uchun hamma narsa shu urfada rasm qaydi. Gapingizni aytib durust endi shu yigit boshliq yana bir ishga qo'shib qo'ysam-da. Endi meniki o'zimniki shu programmamizda saylaganda aytib ketgan dedim. Har bir nahiyada cho'ng konferensiya yig'in qilib, o'zimniki zavod yig'inini qilib, shu yerda o'zimizga loyiq vakillarni xalq saylash deb o'zim fikr bergan edim. Shu ishlarni ma'qulyapmiz hozir. Endi bir qiyinchilik yeri, endi bizniki davatimiz-ku kadr решает все deydi. Shu mallaga, shu yezlarga mallaga hozir bizning eng qiyin yeri shu saylangan yigit boshlar yo'q bo'lyapti loyiqchi. Shuni loyiq deb bo'lmaydi. Shunday bo'lsa shu ishlarni hozir biz Turkiyib nahiyasida, Jetison nahiyasida cho'ng yig'inlarni o'tkazdik. O'zimiz tushliq shu vakillarni sayladik, o'zingiz yaxshi bilasiz. Xalq saylagan vakil qandoq, eli bekit qo'ygan vakil qandoq. Durust. Xalq saylagan vakil hech narsadan qochmaydi, qo'rqmaydi. Любой xalq yig'ilganiga bordi, ishga qiziq barangani qildi. Bekit qo'ygan vakillar albatta men qilgan konferensiyalarga ashta bo'ldiganlar to'saqlik qilyapti. Qo'rqyapti. Madam nima qo'rqsizlar? Ular hozir hammasi da'vat qildik. Bu bo'lib hozir shalik madan saylanib olib, hozir hammasini yutganmaydi deyapti. U durust tushansizligini bo'layotgan o'qitib, uni meni yutgani o'qitim emas. Men o'zim mengayotganda menga yordam bo'lishi kerak ashaniki vakillari. Men demakki qanchalik cho'ng zal bo'lsa, cho'ng xalqni chiqib bersanlar, men o'zimniki 6 oylik hisobot yig'ini qilsam, menimlar qo'shimcha ashada yig'ilgan, ashada saylangan o'ziniki shalik madan markazi sho'bisi o'zining hisobot yig'ini qilsa, cho'ng yigit bo'lsa o'zining hisobot yig'ini qilsa, xonim qiz hisobot yig'ini qilsa, anski o'ziniki ko'z qarshi mujilning keyinda qanday ishlarni, qanday ovqatlarni mang'izman, nima ishlarni mang'izman degan shu vaqt xalq baho berib, sen ish loyiqmi, loyiq emasmi, sen qalamsa qamasi deb o'zining ashut xalqning ichida yana chiqadiganlar bo'lsa, saylasa, ashut bo'lsa, ya sen bo'lmaysa. Ya O'zmonjon, aqtiring. Siz bu ishni atqaramaysiz, bo'lmaysa, mana seni o'rning buni bo'ldi deb xalq saylasa, shu vaqtda ishni o'qitmoqda. Shu ishlarni maqsad. No, biroq hozir ishni nurg'un tushunmaslik bo'lyapti, qo'rqinchlik bo'lyapti. O'zingiz bilsiz, hozir keyingi vaqtlarda bizniki xalq saylamay, bekitishlik hozir ashtaqa vakillar bo'lib ketdi. Shuncha o'rni keltirmak, nayt ters eg'ir. Ya'ni ikkinchida boyaqidan nurg'un ishlar, nurg'un ovqatlar hozir bu yerda mang'izyapti, yurgizyapti hozir. Endi meniki bir hayron qoldigan yerim, ana bizniki birdan bir o'zimizning gazeti bor, Uyg'ur ovozi gazeti deymiz. Uyg'ur ovozi gazeti u bizniki hukumatning gazeti. Hukumatning gazeti o'sma xalq qo'llab quvvatlamasa, u kelajak bo'lmaydi, u gazetni o'zingiz yaxshi bilasiz. Endi mana Abdullam Ushurov o'zining puli bilan, nimasi bilan chiqarib qo'ygan gazetimiz azab bugun hozir xalq gazeti bo'lib qoldi. Men hammaga e'timod qilishim kerak. U hukumat gazetiga o'zimizning ko'z qarashini, o'zimizning fikrni, jamasi mandaq bir hukumatga yoqmaydigan bir fikrlarni biz hukumatning gazetiga bermaymiz. Qanday haqida maqolalarni biz azab bugun kelinlar beraveringlar deyman. Hozir o'zingiz yaxshi bilasiz, bizniki cho'ng redaktor nimasi Toshgulni Izarovani bilasiz. Qanday ig'ir ahvollarda qo'ramda kelib mana shu ishlayapti. Ya'ni bu keyingi vaqtida o'sha og'irgan vaqtlarda bariqi hammasi ta'tir tashkilot meng'azib o'shirib og'iryapti. Bo'ldi ishlamaydigan bo'ldi, o'ldigan bo'ldi deb bariqi 2900 yozilgan gazetga. Bariqi o'ylab beqinglar qarang. O yozilgani soni yarmi 6 oyga yozilibdi. O 6 oyda tugdi tiyini. Bayq siz yaxshi baran qildingiz. Mana Abdullamning qizi Ayda hozir shunday igdarslik kelyapti, boshqarib kelyapti. Shu aqsh tutgan vaqtda qayerdan elish kerak? Har bir chiqqan nomerda 450 ming to'lash kerak. Bir oyda 2 nomer chiqdi. 800 ming qilyapti. Shu qiz bilan kelib, suhbatlashib, yetib, datsang amgini hozir biz qo'llab quvvatlashimizni
шуны мақұл қылып, мана 6 ай болды, шу гезитқа шу қыз төлеп атыды. Бірақ мен вәде беріп қойған айды қызымызға. Аға, сіз вәде бәсіңіз, біз тиражны Азия бүгінге 5.000, 6.000 қып бәсіңіз, мен шу 6 айда төлеме дедім, оны вәде бәген дедім. Шының үшін мен азыр өтініп, ұшы пайдынып, өтініп сораймен кен, бізге оқшашылар бірден бір ішіктал гезітіміз ба, ұйғыр авазы білән Азия бүгін гезіті. Бізде ондағы бөлімшілік болмаш керек. Ұйғыр авазға езіліңла, Азия бүгін езіліңла деп. Әні мағайвалады, әйран қалмай гезіті шыққавақлады. Ұйғыр авазы деп езіліп атқан, еті Азияда бүгін бір ет шықмайды. Азы мана ұйғыр авазы яман дейсақ, әнді параң болмайды. Азы әмі еді іштап құрыл өтті, мәлі-мәлілерді, езіледі, шәрлерді ма. Мен ойлаймады әмі бірге келішіп, шу штабны бірлік құрсақ, маңсақ шу тәшқуатын бірлі маңғылсақ, ішла текімі бөлініп яқшы маңматы ма, болматы мұна. Мен ойлаймын, шыныңғы келіміз, шыныңғы біз әкеліміз. Азы бізнекі нұрғын тосалық ішілеріміз, менікі әшіңізді немді кеватыды, байқы бізнекі өмілігіміз жоқ үшін штақы ватыды. Өмілік үшінші қилықшылық кеватыды азы жегіт башылырек, аяқ бөлінәймі, маяқ бөлінәймі, ханым қызла авыз сенікі, мұны менікі деген оқат болғансы езілімған сәбепләм шу болатыды. Мен ойлаймады әмәкен, бұл бүгінчілік қайвақ шыққамайды. Бұны қалдырыш керек. Біздің бөлдіған неміміз бар, бөлдіған есіміміз жоқ. Азыр біз Қазақстан беріп атқан шариғатта біз пайдаланышымыз керек. Пайдаланғанда азыр біздің айлымызда бірлі мақсат болуш керек. Мақсат қасы десаңла, шуны біз пайдаланып, ашу бала классларымызды сақлап келіп, балаларымызды нәуірлімізді ана тілі үгітіп, ашанлы білімлік, алымлық қылып, спорт тараптен, білім тараптен, алым тараптен найты өткір қысақ. Мана біз жырақ бамыз, мана еқін арда бізнеке бір балымыз вице-министр болды. Оны етлерін атама қомайлы. Мана 6 май күні бір балымыз генерал болды. Шариғат бакен қол Қазақстанда. Ішләйме, оқат қылма дегенге әмісігі yolu жоқ. Шының үшін біз аз шу генералдар, ашу вице-министр біз пайдаланышымыз керек. Мана бір 2 күн болды, о балымыз келіп кетті, мана бүгін кет барды. Өзіңіз белсіз, біз чоң дәрежеде оны қарсы алайдық, кейінгі вәқилә мұнда қуып кетті. Шының үшін біз яғни ішілдер, оны тәбіркілеп, бір әтті маңғыз уатымыз. Құдай бұрсыма, кейінгі бір кәген вақлады, біз бір чоң дәрежеде мәшәлік студияға әкіліп, оны маштақ интервью бәгізіп, оны қыламыз. Қошалықта башқы нем бағықтырмыз. Біз қошал болсымыз керек, бақырлымыз керек, шыны біз пайдаланышымыз керек. Шының үшін мен дәмәкен, әмісіні чақырмайкен мен. Сенің менің демәлі бір еге өң болдыған келішіміз керек. Біз келешектің әлетіні ойлысақ, вәтен болатқан жағдайын ойлысақ, біз үш башқа елін түсіп меншіміз керек. Менің елім бірлі. Өң білән, бірлік білән біздің келешіміз, оның башқа еш келеші жоқ. Байқы сіз давасыз ғой. 91 жылы паркты қандақ өткіздік. Әміміз бір тәккеген деудік қой. Şu вақытта мәмі қатнашқан деудім. Тамақтың үстіде тамақ, полын үстіде пүлі, көздің үстіде көзі. Жоқ әлетін әміні тепіп, әшеді чоң тойын өткіздік. Оның бұйықы, ондақ тойлы азы уатыды. Құдайым бұрса, ол күләйім етіп қаламыз. Мен әмісі дәмәкен, сәбір керек. Кішеккіні вақыт әмісінің өзінің жолы қойды, өзінің орнына әкелді. Шоңғыча, мен дәмәкен ең бірінші азы вәзіпіміз, шәрік мәден мәркізініке, оны айлымыздыке 13 октябрьда, 30 жылықны халқымыз әшәк келіп, біздің қолап, қуатлап, әшәк біз қыған, мұндағы етқанда 2 ай, 3 ай неше тәйліқланы көріп, әшәк еңіліқланы көріп, халқымыз ба бәсі, бірінші чоң мұйымыз шәрік мәденіміз шу болды. Әнді оның айлда өзіңізге яқшы программасы да ба, өзіңізге яқшы білісілі. Мұшы октябрның айығы да 101-ші мәктәпті Қожақов Аким Сәдәу Қасымеке 90 жылғы нишанлаш. Оны қойдық. Оның үстіге Құдайым бұрса ноябрь айда біз әр вақта бізге маңлайымыз ұрды. Сіләдеді әші вәкілі сайлығалы қандақ абырой изәтлік болса, өлген тілсі есіңліғ алды сіләдеді. Өлден кәткен келдеді мұна. Абдылам азыр әмісі мұна есі ғиуатыды. Аят вақытыда, ой яман, ой әске, ой еліш керек деп шыңға деді. Азы мана жылдың жылыға, мана күніге ең қойды. Әшін үшін мана өзің оған Ахмет Ашер деген бір тал yazғышымыз қада алдақлық. Құдайым бұрса, 80 жылығына ешкім қымыған, нишанылмаған. Оны ма чоң дәрежеде ноябрь айда оны чоң нишанлайық, чоң той өткізелі дават. Ахмет Жакомның абырой ба. Абырой ба, чәттәләді ма, қанчелік ұйғырыны тонытты, Аламет Ашерейінің ішлері, Ахмет Жакомның ке. Найды дұрыс дейіз. Шының үшін
Әнді бүгін сөхбетін айт яқшы болды деп есаплаймын. Әнді десек, яны бір ішке үш передач қысақ мы түгімейді. Нешке әтсе мәдениеттің ішін айты чоңқыр. Әнді Құдайым бұрса ішлеріңізге мұвафақ тілеймін. Илahim әнді деген геплеріңізге мен найт қошылымен әр бір найяны білімі ба, сәвиясы ба, өріміті ба, жігет башылап баш қосын деп. Илahim біздің аналарның ке арзу армыны шу. Ішқылып балаға дұрыс тәрбие беріш үшін өйді, біріншіден өйді қатыржамшек болуш керек. Чырайлы қызланы тәрбиелеп, өй тұтыдыған қызланы тәрбиелеп, ашы өйіні бей жәннәт қылдыған, аны болдыған қызланы тәрбиелейдіған илahim аныла көпейсіке дейміз. Оғыл балыны оғылдық тәрбиелеп, оғылны хақиқи өйіні маштақ тұтыдыған пекедек, мұны балының пәмін бәке, мұны балыға қызымны бәсәмке деген әр бір қопал етқан чағда анының арзу арманыны арман қылдыған оғыллан тәрбиеледіған дадалағыны біз әр қажан көтірміз, яны алдымызда қылдыған ішлерімізді айтып көп. Әнді біздіңке әміміздің гепіңіз білен айты мен бүтін әміміздің ойы шу деймін. Әміміз бір яқыдан баш шықырып, бір яңдан қол шыққасақ, милетіміздің ашу әскі қылғыларını жоқатсақ, бір-біріміздің ке әр бір адамның камчылығы бар. Ашу камчылығыны көріп қылып, мағашта қымастын, біз ашулағы ярдан беріп, саңы нем керек, сенің мәйірің болмапты, саңы мамында қылай деп, бір-бірімізді қоллап, өйлеп, бір-бірімізге ашында қылышқа әнді пәйті кеп оған ән келді ғой деймін. Біз милетіміздің тазышымыз керек. Біз қиынымызны бұзвәттік. Біз баларымызға дұрыс тәрбие беріп, қызларымызға дұрыс тәрбие беріп, оғыларымызға ішләп, оқып, пекедек өй тұтудыған, дады болдыған, 3-4 никалық емес, бір никалық олып өй тұтудыған илahim ашындақ айланы құрдығанға, шу жігіт башланың, шу ханың қызланың илahim бізге күче, ашыланың әмгеге, ашыланың мәліні қандақ тұтуды, қандақ ашу ip барды, ашыланың бізге әмгені айты көп керек деп есеплаймын халқымызге. Шының үшін ішлейдіған ішлеріміздің айты көп, әміміз білі олайлы дегеніңіздің айты яқшы. Білі мұңдышы, білі іш қысақ, мана біздіңке найя-найяғы басақ, әмісің дейдіғын шу. Челек нәғия басыңыз ма, ішіңіз ағырыйды. Еркеткі басыңыз ма, үйгіраңын басыңыз ма, халқымызда еш гәп yok. Шында қаршы батқан, ойы келдіңла му, ой мұның қандақ, суал дегенні беріп кетуді. Қарап, немдеген яқшы инсаларымыз ба дейміз. Шының үшін, илahim, Қазақстанымыз аман болайлы, аман болсын, илahim, асманымыз очық болсын, әр бір өйді қатыржамшылық болсын, әр бір өйді баланың қошалығы болсын, Құдайым баларымызға білім берішіне, баларымыздың ке өйді мұшы мәмлекетті қатыржам аят кечіршіне, илahim, әм атанлыға тілейміз әр біріміз. Шының үшін вақытын бір егі бады, рахмет кәгініңізге, яны бір қайтым сізге тәнсаламетчілік, қатыржамшылық, илahim, әр қачан сізге әмімізі қол қуат болсын, әміміз болымыз деп ішініме, әміміз бір егі жығылдыған, бір едін мәсілет қылдыған вақытты етті, яны бір қайтым дейсек әрзейді. илahim, машындақ ішлеріміз білен біз бір-біріміздің камчылығыны чөндіріп, бір-біріміздің яқшы еріні ашырып, ашындақ ішләшке Алла Тағаланың қуат бәсін дейміз. Мақұл рахмет. Рахмет. Яны бір қайтым мұбарак болсын. Әнді қадам ТВ студиясын көріп отағалла мұрас программысы да мана бүгін шәһәрлік мәдән мәркезінің рәйісі Османжан болып кеп отырыпты. Бүгін нағайты тәпсілі әміні сөзләп шындақ яқшы тыңшыдыңла. илahim, өзаңланың қошыдығалары болса, өзаңланың ки, яны мұшу шәрлік мәдән мәркезіге менің мандақ үлішім бады, мән мандақ мәсләт вілі дейсе, мана Османжан дейді, қоллап қуәтлеймен деп. Шын үшін мұшу әмі Қазақстан ұйғырларға, әміңла қатыржам шектіліп, илahim, әр біріңла, қаяды тұмаңла, қаяды тұмайлы, Құдайым қатыржам шектілейміз.
Илайым Қазақстанымыз яны бір қытым қатыржамдық тілеп, тейчаман болайлы, яқшы ішлады көржайлы, әнімешеді біз әмі камчылықланы. Бұның денген абыла мәмі деген камчылықны камчылық дейлі. Атықын мұны яқшы дейлі. Біз қачанғыз үшіріміз. Уят оламдыки, сәт оламдыки, мұн десем қапу қаламдыки деген бізді бір нәрсі бар. Әгер бірінің қатылығын мұнымындағы дейсаңыз, о düşman болып қалыз. Мен қошал олмай, камчылық мана дейсе? Мана дұрыс. Шының үшін біз ашу камчылықны қобыл қылышын білейлі. Біз шыны тыңшашыны білейлі. Тоқтам, мұны дұрыске. Мында қылайлы деп бір-бірімізні үйелейлі, бір-бірімізге Мен ярдам әр болайлы. вақты тая, сіләгім көп рахмет. Рахмет. Тәкіп қынылығы.